Pa svi manje više mi koji eto odemo negdje, prođemo kroz neke teške situacije. Ja u tom periodu sam izašao iz stana u Stuttgartu, a nisam našao drugi u Pforzheimsu, i u jednom trenutku mi se javlja jedna obitelj koja živi 15 km od Pforzheima i oni su tada imali 2 djece i oni su svoju djecu izvadili iz dječje sobe da spavaju s njima, a mene su stavili u dječju sobu. Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu Šepso u Njemačkoj. Šta ima ljudi, jeste li dobro? Jeste li raspoloženi? Jeste li zdravi? Jeste li odmorni? Jeste li siti? Kako ste ljudi? Pišite mi u komentarima kako se osjećate danas. Kao što vidite, po meni ja sam baš dobro. Baš sam dobro. I cijeli dan sam nešto dobro, ne znam, baš sam onako i raspoložen, mada nisam nešto spavao, ali se baš osjećam dobro. Nego šta sam vam ja htio danas ispričat, znate kako? Pa svi manje više mi koji eto odemo negdje, prođemo kroz neke teške situacije, bilo problema, ali znate kako meni moja mama kaže uvijek, kako siješ tako ćeš i žnjeti. I ja se toga uvijek držim, baš uvijek. I uvijek gledam da nekome eto i pomognem i pa eto kroz ta svoja neka videa koja objavim, da ljudi vide kako, šta, da pripaze, da ne pogriješe gdje sam i ja pogriješio. I uvijek se nekako sve dobro završi. Hvala Bogu dragome da je tako. Ovo što čujete da lupa, to je dijete ostavilo iza bocu s vodom i ona sad leti po autu. Uglavnom, ja sam, znate manje više svi da sam ja prvo bio u Stuttgartu, vamo tamo, i da sam dobio u ovom gradu posao u Pforzheimu i da sam ja tu oselio. Ali ne znate priču kako je to sve bilo i šta se tu sve izdešavalo. Ja sam došao u Pforzheim, imao sam posao, nisam imao smještaj i nisam mogao putovati iz Stuttgarta za Pforzheim da idem raditi jer nema tako rano vlaka i nisam mogao ući nikako, bla bla bla. I sada traži, moli da nađeš neku sobu. Bio je neki hotel gdje sam probao ići u taj hotel, međutim nisu mi dali iz ne znam kojeg razloga da budem kod njih i tako sam se ja tu mučio. Posao sam imao, ali nisam imao smještaj. I sada, ja kako sam prihvaćen za taj posao, morao sam čekati 2 tjedna da oni meni te sve papire bla 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 odobre. I ja u tom periodu sam izašao iz stana u Stuttgartu, a nisam našao drugi u Pforzheimu. I traži i moli i niko mi nije pomogao. Ja sam mislio da sam ja sa Njemačkom završio i onda sam zvao jednog prijatelja u Ravensburg i njega pitao da li ima kod njega mjesta i posla i tako dalje. On mi je rekao, slušaj Šemso, ja sam u smještaju kod jednog čovjeka koji mi je pomogao, sad mi je nezgodno da te ubacujem, ako možeš malo pričekati. Ja njemu kažem, pa ja mogu pričekati, onda bi ja vjerovatno se već nekako i snašao, međutim znam kakva je bila situacija kod njega i nije bilo opcija da odem i ja sam njega pitao, on kaže posla ima, ali za smještaj kaže, jer i on isto bio nov tamo. I uglavnom, ja sam tu, eto, pisao na grupe od pa tih naših balkanskih grupa, di pitate za smještaj vamo, tamo.
I u jednom trenutku mi se javlja jedna obitelj koja živi 15 km od Forcema, iz iste ulice su. I ta žena se zove Maja i njezin muž. Maja me nazvala i rekla: Šemso, di si? Rekao ja tu i tu. Kaže ona meni da njezin muž radi, da me ne može pokupiti, da ja dođem na autobus, da sjetnem, da će me oni smjestiti. To je onaj trenutak kada mislite da je sve gotovo. Ja sam mislio da je gotovo, rekao nemam smještaja, šta, ili ću biti na ulici, ili to je to. Imao sam jedne prijatelje iz Briješća isto koji su bili u Forcemu, oni su bili mladi cura i dečko, ali nije bilo mjesta kod njih, ili nije bilo troje u malom stanu. I bio još jedan dečko isto iz Briješća. I oni su me primili jednu noć i pomogli mi, tražio sam s njima i sve, a međutim ne možete vi, u tom periodu kada sam ja bio nije bilo ni stanova, bilo je jako teško za naći soba i svega. I uglavnom meni se javila ta Maja i kaže ona meni: dođi, mi ćemo te primiti, koliko god trebaš ostati, ne moraš se uopće brinuti, tu smo. I kao sve je riješeno što toga tiče, koliko trebam da ostane kod njih, oni će mi dati sobu, krevet i to je to. I stvarno ja sjeo na autobus i sad ja do nje imam 15 km. Ja prvi put idem tim putem, nikad nisam bio, ušao sam u autobus koji mi je rekla, međutim ja zaspim u autobusu i trgnem se, izađem van, izađem na pola puta, nebitno, uglavnom. I onda čekaj sat vremena drugi, to je kod mene normalno da ja zaspem. I onda čekaj drugi autobus i nekako sam ja stigao tamo. I oni su tada imali 2 djece i oni su svoju djecu izvadili iz dječje sobe da spavaju s njima, a mene su stavili u dječju sobu. Da dođe do toga, jer ja sam baš u nekim situacijama bio nepromišljen. Nisam razmišljao o posljedicama, nisam razmišljao o tako nekim stvarima i kako vrijeme ide, kako sam ja to sve reći zreli, uvijek gledam unaprijed šta se može desiti, šta bi se moglo desiti, ne idem više tako blesavo glavom kroz zid. I uglavnom oni su mene hranili, primili, pomogli, tražili sa mnom smještaj i sve, i uskočili su mi, znači, ajmo reći na ono kak imate 5 do 12. Tako su mi uskočili i pomogli mi i uputili me i u gradu di šta trebam obaviti i kako obaviti, jer ja nikad nisam prije bio u tom gradu. I oni su definitivno zaslužni zato što sam ja još uvijek ovdje i što se nisam vratio. I nije samo da su zato zadužni. Mi se čujemo jako često i Maja je jedna divna osoba. Da nije bilo Maje, pa ja vjerovatno ne znam, se ne bi sve ovako dešavalo, da ja danas imam i 3 djece i da nam je lijepo u braku i da lijepo živimo i sve. Znači, Maja je bila neko ko je bio poslan u zadnji čas da mi pomogne. I ja sam je neizmjerno zahvalan na tome. Ne znam, jednostavno, vjerovatno je neko od gore poslao da ona uskoči tu. I mislim, sad ispada tu da ja nešto patetično pričam, da ja tu se nešto sažaljevam ili ne, nego hoću vam reći da je samo zaslužila da je uopće spomenem, neću govoriti ni nikakve detalje o njoj, ali zaslužila da se ovako javno zahvalim, jer nisam je spomenuo nikako i dan danas se čujemo, mislim to je bilo prije, eto, malo više od 9 godina i dan danas se čujemo i
i izgrlimo se kad se vidimo, tako da mislim što se toga tiče uvijek ima neko ko će vam uskočiti. Samo ako radite dobre stvari, ako pa taj neki, kako se to kaže, ako poštujete taj neki sistem života da cijenite drugi, onda će drugi vas cijeniti i to je stvarno definitivno tako. Maja je starija od mene godinu dana. Ja Maju znam praktički cijeli život, ali mi se nikad nismo družili, nikad nismo bili društvo i uvijek smo se pozdravljali i viđali. Nekako mi je bilo na zadnjem mjestu da će mi tako neki pomoć. Nisam očekivao definitivno od njih. Pomoć uvijek dođe od onoga koga najmanje očekujete, na koga ni ne mislite. A od onih koji očekuju te pomoć, od nekakvih velikih prijatelja, nisu to prijatelji, to su ljudi prolazni u životu. Od tako nekih ljudi koji očekujete da će vam pomoći, da će vam uskočiti, to od toga nema ništa. To vam je isto kao ona priča koju snimam već jedan video, a to je ono: samo ti dođi, ništa se ne brini, mi ćemo ti pomoći, a od toga na kraju nemate ništa. Zato ja, ljudi, od tog trenutka kada sam vidio, pa to je meni bilo nekako, to je možda neka prekretnica, pa možda onako, ne znam, je prekretnica u životu što se tiče, eto, nekog, hajmo reći, normalnog života. Maja je tu uskočila i pomogla mi i od onda ja gledam samo da pomažem drugome. Ako nekad nekog uvrijedim slučajno, jer nikad nemam namjeru nekog namjerno vrijediti, ako nekad nekog slučajno uvrijedim, ja što prije gledam da se ispričam. Da, imam i ja svojih mušica, ali uvijek gledam da ispadnem pošten i korektan. Tako da još jednom ovim putem se zahvaljujem Maji, cijeloj njenoj obitelji što su me trpjeli 2 tjedna, što su mi dali neke smjernice di šta i kako da napravim, kome da se obratim, jer da nije bilo njih vjerovatno ja sad ne bi bio ovdje, nego pitaj Boga gdje, a oni su pa možda i najzaslužniji za to. To je bila jedna priča koju vjerovatno niste znali. Ja vas sve lijepo pozdravljam. Idem pokupiti svoju dragu djecu i odmarati u vikendu. Vidimo se ubrzo u novom videu. U nedjelju ide live. Ćao, ljudi.